Balaleli abathandekayo, siyahlangana njalo ukota elitsha. Mina engikhuluma lani namhlanje ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngizakunxusa ke esindawonye namhlanje kubana baziveze. Salibonani balaleli lababukeli ngegama lenkosi. Siyabonga ukuthi inkosi belathi sisungula ikota elitsha okukhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani balaleli okhulumayo nguMrs Sandeleza namwe. Salibonani bathandekayo, siyabonga sihlangana phakathi kwesifundo okhulumayo ngumfundisi eMdlovu. Asibeni lethuba elihle elokukhuleka. Baba wethu sezulwini siyabonga ngothando la ngomsa wakho ukuvuma ukuthi sihlangane ngelizwi lakho. Sengathi ungasinika inhlakanipho yasezulwini ukuthi nxa siyathi sixoxe silalele sizwe wena ukhulumisana lathi. Impilo zethu ziguquke sisondele duze lawe sifanele umbuso wakho zawo masinyane. Sinike ithemba, sinike lokuphumula egameni lika Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. 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 Balaleli abathandekayo, siyahlangana njalo ukota elitsha labafowethu lodadewethu. Ikota elitsha engibona lizasibusisa sonke ngoba lithinta ukuphumula kuKristu. Kule ndaba bathandekayo exoxwayo la, bathi bona indizamtshina yayisingena kumnyumumo phakathi kohambo olude. Kwathi umshayeli walindizamtshina uyamemeze uthi hey, bophani amabhanti. Kade sisangena phakathi kwestorm ngesilungu Magagasi. phakathi kwamagagasi yenza ukuthi ngaleyo sangena phakathi kwamagagasi kwesiphepho esikhulu nanti bale ndifunayo. Phakathi kwesiphepho esikhulu bophana amabhanti la kanye yangena indizamtshina. Yaqala bana inyikinyeke ngapha ngapha abantu besaba ukuthi bazabona impiko zefomachina leyi ziphuma bahle bayewela phansi baphele bonke du. Nxa bephakathi kokwethuka bephakathi kokwesaba nangwana umntwana wayehleli lapha yana. Uthethe usiba lakho kubhizwe kanjani? Uyazibhalela. Ngaphalaphala kulunguze ngewindi phandle. Kubuye kuzibhale kuvele kukhohle ukuthi kwenzakalani phakathi kwale ndizamtshina. Nxa yasifika phansi isehla abantu baqakeza izandla bethokoza okumangalisayo ukuthi saze safika siphephile. Omunye wasezikhathaza ukuthi kanti umntwana lo kungenxa yani bekhale ngethuki na. Nxa sebephumile bonke abantu sosele umntwana uyambuza kathi mntanami ubungasibona isiphepho lesiyini? Ubungethuki yini ubona kunzima ongaka? Utha umntwana ngesimayili uthi ayi phela onguyetshayela indizamtshina ngobaba. Uthi ongisa ngaphi? Ngekhaya. Zithanda zami zihlobo zenkosi, ikotali sizakhala zonke iziphepho esihlangana lazo. Ngaba isiphepho sokuyabhadala ama-rent, ngaba isiphepho sokugulelwa, ngaba isiphepho sokufelwa, ngaba isiphepho noma yisiphi esihlangana nazo iziphepho. Sithi thina asifakela amabhanti. Ubaba wethu usisa ekhaya kunjalo. Dube akusifundele amahubo ngu-84 ivesi lika-2. Umphefumulo wami uyalangatha, yebo ngisho uyaphela yikunqanela amaguma enkosi. Inhliziyo yami lenyama yami kuyakhala kuNkulunkulu ophilayo. Siyabonga. Namhlanje isifundo sokuqala sekota sikhuluma ukuphila phakathi koluntu olusebenza ubusuku lemini 24/7. Umfundisi efundile uvesi ngo2 okamahubo ngo82. 84. Okuveza u84 84 ivesi lika2. Okuveza ukuthi nxa ngikhale isihloko sikhuluma ukuthi ukuphila phakathi koluntu olusebenza nzima. Sifundani ngakhonokho bathandekayo? Ungafuna ukuqalisa ngokuphila phakathi kweziphithiphithi impilo yanamhlanje? Impilo yanamhlanje iziphithiphithi.
abantu babhizi. Wonke umuntu ulento ayenzayo. Ungangena njengemadolobheni la vela kubingelelwana imota ziyale abantu bayale enganthiwa umuntu wadalela ukuba busy ukanti umuntu kadalelwanga ukuba busy. Umuntu udalelwe ukuthi angabi busy azacine ngasazazi ukuthi ungubani ngoba umuntu lomnikazi omdalile uNkulunkulu. Mina mfundisi Ndlovu ngeke ngifisa ukuthi nganje ngabantu siyasuke ukukhangelene ukugijigijimeni kwalomhlaba ngoba siyagijigijima ngelanga kodwa kuphuma yakukho. Ekwenzakala ukuthi nje siphomba ukuguga ngokugijigijima akulanto ebambekayo esiyenzayo. Ngazi ngathi ukugijigijima lokhu sikhangele kuNkulunkulu sibe lesikhathi loNkulunkulu lezi singaba isizwe esikhethekile. Singabubona ubuhle bukaNkulunkulu. Singakubona umusa kaNkulunkulu njalo labasikhangeleyo bangabona ukuthi ngempela laba babodwa baloNkulunkulu. Singabona njalo ukuthi hayi asobomhlaba thina kodwa singabomhlaba abamele bazi ukuthi bahamba baya ezweni. Amen. Usekhuluma ngokugijigijima kuyadinisa umzimba. Ngiyakhumbula madoda sisesolusi laphana. Ubusizwa njani nxa usiza iFriday Ndlovu? Usukhangele ukuthi hey kade ngigijima kangaka. Ngokuphumula phakathi kokuchika kweviki lifunda ukugcwaliseka nxa isabatha lisize lokuphumula uverse 2 okamahubo 84 iverse lika2 kulento ezingu3 ezikhombela kimi ezibalisiweyo evesini. Okokuqala ukuthi umoya wami uyalangazelela uyafisa kangaka nxa lolu suku lusiza nxa lesi sikhathi sisiza umoya wami umphefumulo wami uyalangaze uyafisa njalo okwesibili inhliziyo yami isemoyeni wami semzimbeni wami yikho kwesithathu lani futhi lo mzimba wami kuthi ukuthi konke lokhu iziqu ezibumba abani umuntu ngokugcwala kwami konke umuntu uyadinga ukuthi aphumule. Now esifundweni lesi ngithathekiswa ngumbono nje obuya ekhanda lapho ukuthi abantu abahlala ephumula kumele uphumule phela uthi ukuthi ngalesi sikhathi abantu bephumula vele akumelanga badlulwe ilesi isifundo. Mina ngithokozwa ukuthi uDavid okhuluma lapha nguye futhi othena u8 lapha noma ukuthi umuntu kuyini ukuthi umvakatshele. uThixo lapha ukhuluma ngoDavid ukuthi mina ngiyalangatha. uThixo lathi hayi kodwa ngiyazwisisa ukuthi uyalangatha mbona ukuthi mina ngiyakuvakatshela usesivakatshela uThixo ngalikoda wathi ngizolikhumbuza ukuthi ukuphumula kuyingxenye yami ezulwini lana emhlabeni la yebo lingahamba uphithize kuye ngalangale kodwa ngoba kwazi nxa usukholwa kuKristu zinika isikhathi ukuthi umzimba lo lesikhathi sikamlima asifakileyo ungene kusuphumule impilo izaphumula kuNkulunkulu uzalangatha kodwa ufike ekucineni nxa usukuNkulunkulu ekuphumule. Amen. Lokuthi bafundisi ngafunda isifundo khonapho uDavid uthi umoya lenyama kuyakhala kuNkulunkulu ophila. Usekunanzelela ukuthi ungaze ukhale kumngane ukhale emsebenzini ukhale awukutholi lokho kuphumula ngaphandle ungakhala kuphela kuNkulunkulu ophila. Ongiyakudala. Siyabonga kakhulu. Ubunandi yazenzela. Ngangizwe besitsho njalo. Awubunandi into ozithuzela yona yazikhethela ubusunjani ubusuzenzela. Ngezinye indlela maybe sizakuthola esifundweni lapho ukuthi ukuphumula lakho kumele sikukhethe ngoba vele yinto ekhona. Ukuthi ukuphumula yazenzela. Ungakhethi ukungaphumuli kumbe ukhethe kanjani ukuphumula konke kusemandleni ethu njengoba uNkulunkulu esidalile njengabantu. Kulabahlabeleli abahlabela ingoma sidiniwe sikhathele akude na ukhashana ngaphi ukhuluma ngokudinwa komzimba ngokukhathala komzimba. Asesikhangele libala lokuqala ukhuluma ngokuphumula eBhayibhelini akusifundele uGenesis 2 iverse ngelika 1 kusiya iverse lesithathu. Genesis 2 verse 1 kusiya kwelesithathu kwase kuqediswa amazulu lomhlaba nalo lonke ibutho lakho uNkulunkulu waseqeda ngosuku lesikhombisa umsebenzi wakhe ayowenza waphumula ngosuku lesikhombisa emsebenzini wakhe wonke ayowenza. Verse 3
uNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa walungcelisa ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke uNkulunkulu awudalayo wawenza. Bamba njalo Doni, bamba njalo. Uthe uNkulunkulu ivesi oyibaleyo. Waphumula emsebenzini wakhe kanjani ayenza okudala. Kungenxa yani uNkulunkulu wahle wamisa usuku lokuphumula emuntwini. Umuntu angakasebenzi. Anti nxa sikhuluma ngendalo umuntu wadalwa ngosuku lesithupha. Usuku lesikhombisa wahleze njani? Kwaba sokuphumula. Sibonani kungenxa yani wahle wakumisa ngaleyo ndlela ukuthi ungakasebenzi ohlozuze ukuphumula impilo ingakaqalisi nje. Lapha balaleli lathi lapha mina ngizwa uNkulunkulu ekhuluma lami kakutsha. Ukuthi uthe dala izulu lomhlaba. Wasedala umuntu ekucineni ngemva kokudala konke emhlabeni wasethi zwana kimi mina yimi ukuphumula. Ungaqalisa ongakwenza enza kunika qala singene kuphumuleni okuyimi. So nxa sesikhuluma ngokuphumula awuphumuli kuphela umsebenzi. Lesono kumele usiphumule ngaso kuJesu Kristu. Lo mhlaba ubunzima uyabuphumula ngoba sukuJesu utshengisa ukuthi ngilinika ukuphumula yimi ukuphumula. So susuka siyasebenza sufundisa ukuthi kumele ukwazi ukuthi ingxenye yempilo ukuphumula ngoNkulunkulu. Uyikuphatha kanjani leyo? Hayi mfundisi. Uyazi kulesimangala. Right. Ukuthi uNkulunkulu kadinwa. Kodwa uyaphumula. Okutshengisa ukuthi uyasithanda. Waye kunanzelela ukuthi umuntu wenyama lo ngimdalileyo uyakufuna ukuba aphumule ukuze asebenze akusebenzayo kuphume kucacile. Ephumula uNkulunkulu esipho ukuphumula uNkulunkulu wayekhangela ukuthi ngelinye lamalanga kunje sikhangela izihlahla sikhangela amaflowers acecisa umhlaba sibe kwazi ukuthi lokhu sikuzuza abathi ngesikhiwa yibenefit ngenxa kaNkulunkulu wasidala. Now ukuphumula lokho kuvezwayo asokuphumula okuqhakatheke ebantwini kuphela. uNkulunkulu usivezela isibonelo sokuphumula ngemva kwensuku eziyisithupha. uNkulunkulu wasedala i24 hours ezokuthi le especially i24 hours ngiyokwenza njani ngiyokuphumula. Ukuphumula into edingakalayo nothi ebantwini kuphela. Indalo yonke kumele iphumule. Izihlahla lezinanakazana konke okukhona emhlabeni kumele kwenze njani kuphumula. Kakula okungaphila impilo epheleleyo nxa kungazuzanga kumbe kungahlanganyelanga kulokhu kwenze njani ukuphumula. So ukuphumula kuqhakathekile. Ukuphumula uNkulunkulu kuGenesis lapha usinika isibonelo sokwenza njani sokuphumula. Uhlayenze iexample. Nxa isenza iexample usivezela into ezintathu ukuthi hayi iownership ukuthi nginguNkulunkulu umnini wezinto zonke. Aphinde asivezele futhi rulership ukuthi nginguNkulunkulu somandla olamandla phezukwani kwezinto zonke. Njengoba nginguNkulunkulu umnini wezinto zonke, njengoba nginguNkulunkulu olamandla phezulu kwakho konke, njalo uNkulunkulu uveza ukuthi ufisa ukuthi abe lobudlelwano labo bani lathi. Yikho ephumula njalo ethanda efisa kangaka ukuthi lathi sinanzelele ukuthi sikuphiwe lokhu. Ngakho ke kasihlanganyeleni ngapi kulokhu kuphumula. Sisiyabonga. Ngeke ngezwe. Alright. Khuluma. Uyazi abantu nxa bebhizi ukukhangela ulaka balala. Abantu balolaka ukungaphumuli ungahlaliseki. That's true. Ubalolaka lapho ngela ngelinye langa sake sathi silayinile emjoveni. Hey ngabona abantu balolaka. Kwabuye omunye umama wayegula sengeniswa phambili. Hey bavunga abantu nxa yokungaphumuli abaselalo uzwelo. Abaselakho ukuba ngabantu umuntu sobuphumile. Kodwa uNkulunkulu wasidala uthi phumulani. Ngithathekiswe lendlela yobudlalwane. Umfundisi Mlilo kambe ungahlala lo shepherdess alibonani alikhulumisani lingaba lobudlelwane. Yekela yona lindaba iyeza kusifundo esilandelayo. Akhona ngathi simona nisabatha lesine kumbe lesihlanu baphana. Iza kabuhlungu. Yes. Ayihle ibe appetite yona le. Yes. Now ukuphumula kudingwa eBhayibhelini lapha ukuphumula akakudinge kuvezwe isono singakabi khona. uNkulunkulu udalela abantu ukuthi
baphumule abantu bengakaweli ngaphi esonweni Yes. kuthi ukuthi ukuphumula into eqhakathekileyo singakabi izoni sisaphelele sisaperfect uNkulunkulu uthi hayi njengoba nginguNkulunkulu opheleleyo lani sengilidalile laphelela phumulanini indaba yami thena abantu badiniwe abantu bakhathele kambe ukuphumula kwalezi insuku ngadinga ukuthi sisithina siyakudinga ukuphumula angithi zanami kumbe uNdlovu mbubane abantu baphethe njalo uphethe lapho uMatoboza abantu baphethe uyafula ethu gate so iwashing udala siyenziwe uyafika awusabasi nomlilo uvuthela into zonke uyatoboza kuphela uyatoboza sokuzenza kodwa uyabudinwa ngapha uyakudinga ukuphumula novelo ungadinwanga ungathini ngamafitshane kuloko ukuthi lapha ubona mfundisi uthi uNkulunkulu waphumula uNkulunkulu wayelakho phela ukuthi uyaphomba kumathi lokho akwenzakala kodwa waphumula lekusebenziseni ilizwi ngoba wayebona kufanele ekhangele thina abantu benyama ukuthi abantu bami lapha ukuze baphile impilo egcweleyo kumele baphumule nxa utobeza ifoni kule kusebenza kwengqondo phakathi nxa uchaya iwashing machine kulokusebenza kwengqondo phakathi uyakudinga ukuphumula ngoba ukuphumula kutsho ukuphumula ngokugcwala kumele ingqondo iphumule inhliziyo iphumule umlomo uphumule wonke ukuba kube ngesikhathi holistically rest enzwa nguNkulunkulu uthi kanjani waphumula hayi siyabonga kakhulu yekela siye phambili uyazi ukuthi kanti kulomnyaka ngathi ngigijima ngemota lapha kanti awusela amanzi kule data ngahamba ngayibona isisima yodwa ngathathi ngathwasa uthunqa intuthu asike sikhangele impilo yomuntu ogijima ungasela lutho ungasela mandla akho ungasela nto ekuncedisayo uhambe umindodana awona masotsha angamatsha on an empty stomach ongamatsha ngelalutho akusifundele uJeremiah ngo45 ivesi ka4 leka5 kuphela Jeremiah 45 verse 4 lo 5 yeah uzakutsho njalo kuye itsho njalo inkosi khangela lokho engikwakhileyo ngizakudiliza lalokho engikuhlanyeleyo ngizakusiphuna yebo ilizwe leli lonke verse 5 wena ke uzazidingela izinto ezinkulu yini ungazidingi ngoba khangela ngiletha okubi phezulu kwayo yonke inyama itsho inkosi kodwa ngizakunika impilo yakho ibe impango kuzo zonke indawo lapho oyakhona siyabonga sisibambe ivesi leyi sonkeni nje njena silalele ngilembuzo emibili emfumana ningamphendula sesiyabona ukuthi siyaphambili efuna sike sibambe Dube ungasebenza abafana balenzi kwathi waya sebenze ukuphela ya ungaphumuli njalo ungalali okwaneleyo kwenzakalani ukwathinta partly inkancane uNdlovu kwenzakalani kuwe emzimbeni wakho njalo futhi kwenzakalani kulowo msebenzi owenzayo ngokungaphumuli nawo lesibonelo ngasincedisa ngesibonelo siyabonga mfundisi labalaleli ukuthi inhle ngiqale sibili ngesibonelo right ngikhula kule munye ubaba owayethena akula kuchayisa emasimini labantu bakhe nxa usidla uhlezi phezulu kwekhuba ukhulu wamkhuza wathi thina sizaphumula kodwa sizavuna ukudlula wena siyetha 2 hours sidle sidlale sibiyele emasimini ngenxa ukuthi umzimba usudiniwe abantwana lo mama balokho besithi bayacheda kade abantu abayenzayo ngoba abasela amandla balokho uzafuthi ukuthi kavuni lokuvuna kodwa engachayisi umzimba lo balaleli bathandekayo wathi siphumule ungasebenza ungaphumuli ugugisa umzimba ubulala lengqondo yakho ucabanga lokuba nguwe kwakho lo msebenzi awuyindawo yikuthi xa waphumule engazange asebenze wayefuna ukunika okunye kuyingxenye yakho ukuthi kimi kulokuphumula nxa siphumula sithi uNkulunkulu ukhona ngoba uphakathi kwethu nxa sifuna ukuphumela emsebenzini esiyenzayo asiphumule nini lengqondo iphumule nomzimba uyavuseleleka ube lamandla amaje okusebenza all right kulomuye kwaxoxa ngeFrench Revolution asakwazi ukuthi kwayesithini indawo zokuphumula uwazi nendlovu
awulalutho lwaziyo. Mensithi mina yabona nsukulezi bayajayela ukuthi abantu abatsha badinge indlela zokuthi bangenzani ukuze bangaphumuli. Ubusuku bonke bebe bekhangeli. So kulama drink akhona lesidakamizwa. Bathi dragon ungayinatha. Hayi uyasebenza ubusuku bonke. Kumbe switch kumbe into ezile caffeine ezidakayo ungathatha izinto ezinjalo ingqondo zakho ziyakhalipha ubulokhu ukhaliphilo ungaphumulanga. Izinto lezi ziyakwenza unokhe bathi uyanokha njengoba ngikhuluma ngemoto uyanokha njengemoto. Now lezi zinto zisenzakala njalo abantu behlanganyela kizo izinto uNkulunkulu ufuna angazithandiyo angafuni ukuthi abantu banjani bahlanganyele kizo. Abantu benza ngamandla abo ukuthi bazigcine bekhangeli ukuze bazuze inotho lenzuzo yangaphi yalapha emhlabeni kodwa bebalekela ilizwi likaNkulunkulu elidinga ukuthi senze njani siphumule phakathi kwalokho esinjani esikwenzayo. So ukuphumula into eqhakathekileyo uNkulunkulu afisa ukuthi siphatheke kiyo not ukuthi singezelele okunye egazini lethu ukuze sibe le extra energy ukuthi sibe le extra power. uNkulunkulu udinga ukuthi singadinwa senze njani siphumule ngokwelizwi lakhe. Okukhulumileyo lokhu so unethela umbuzo anduza nami ukugatsha lezemfundo ungaxwayisa uthini abantu abatsha abafuna ukubala inzasebenzisa uwaya ukuphela bengaphumuli ungabaxwayisa uthini? Isixwayiso sami ebantwini abatsha ukuthi nxa ubala kulesikhathi ingqondo ekwanisa ukuthatha izinto ezibala zihlale ukwanisa ukuthi uzigcine uphinde uzikhumbule kodwa ungalulokhu ubala ingqondo iyadinwa ugcine nje sukhangela amabala ukuthi ubala ukuthi usulapha uthi ke nje nginga ngoba ingqondo yabinga njani ingasasebenzi. uNkulunkulu kalidalanga abantu abatsha ukuthi libe yizidalwa ezidinwa ingqondo ngokukhangela ukuthi limdumise ngakhona kwalinike khona ngengqondo ezikhaliphileyo ezingadinwanga. So nxa ubala phana isikhathi ubala uphumule ukuze ungazilimaza umzimba wakho. Into ejayele ukulimaza abantu yikuthi kanenge asiphumuli mfundisi. Yabona mfundisi duba umuntu ehamba elala alale ngo8 ayivuka ngo6 avuke ezamula. Ngoba kalalanga ngapha ulile ngapha ingqondo yagiga ukuthi amatomatisi emarket abuya ngerori ngapha ulile ngapha ingqondo yagiga ukuthi rent ngizacela kubani. Asifundeni ukugiqela kuJehova izinto uthi yena kusasa yakho ngiyayazi ukuthi njani. Don't worry about tomorrow. Wena nxa usiyalala isikhathi sokulala lesiyasenza umzimba ulungiselele umzimba wakho ukuthi wenele ukuthola amandla kusasa. Abantu abaphumuli noma sihlezi khonapha kumbe sisechurch ingqondo zibhizi umuntu uyaplana uyabhajeta ngapha ulalela intshumayelo uzothi ngesabatha nyadini ubuvela ungaphumulanga ke usathi yekela udino yona dusebenza. Mfundisi ukhulume ngeFrench Revolution. Kuthiwa bathi ngeFrench Revolution becabanga ukuthi ngabona sesilahlekelwe isikhathi sokuthi ade kulempi sitshintshe iviki ibe inganindi 10 days. Babe bathe khusukhusu akula any production baze babela ku7 days ekamlimi ukuthi kumele kuphunyule kube le weekend. Ngomlimi uyawathi umsebenzile imoto yakhe ayidalayo le i-engine yakhe ayazi ukuthi ama mileage angaka imele iphumule ukuze ibe lamandla amatsha. Kuyathi ngokubuyelela izinto enkosi nxa sifuna ukuthi singabantu abakangaka ngamafitshane umama futhi uthintile lapha okunye okuqhakathekile ukuthi giqela kubani kuJesu Kristu. Mfundisi Dube asilohlupho luka Barak lolu wayekhala ngezehlalo zezimhlasela ezinengi lezinye izizayo phambili wakhala uNkulunkulu unika impendulo bani futhi impendulo yakhona isisiza njani thina namhlanje? uBarukile ukhangele abantu indlela ababehlupheka ngayo izimpi ubuhlungu obukhona ama disaster esenzakala kwamkhathaza ukuthi
yena umabhalani womprofet Jeremiah uNkulunkulu kathi sengaphi nxa esekhuluma uNkulunkulu yamphendula uthi hayi ngiyakubona uyakhathazeka kodwa mina ngikhathazeka ukudlula wena ngoba ungayakuyisaya lapha uthi ngitsho lo Israyeli ngamdalayo isivande sami ngizasichitha ngisidabule ngoba bayehlulekile kodwa ke ngizagcina wena ongaziyo nanti ithemba balaleli bazalwane singamazi uNkulunkulu siphumule kuye uyasigcina phakathi kwecorona phakathi komhlaba uyasigcina kulento ezimbili ezimqoka ngoBaruch la uNkulunkulu uthi kuye undoda lo uthi ngiyazwisisa ubuhlungu bakho ukukhala kwakho lobuhlungu bakho nyanjani ngiyakuzwisisa nawo nxa sidlula phakathi kwezinto ezisikhathazayo emoyeni sicabanga ukuthi uNkulunkulu kazwisisi sicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhathana kakhulu into lezi kaziboni nxa asithi ngabafundisi kumbe abantu abakholwayo nxa besifa bebulawa yicorona siyazibuza ukuthi kukhulekwe kangaka uNkulunkulu ebengeka izwele yini inceko yakhe ayikade ikholwa phela lo muntu bekhonza phela lo muntu uNkulunkulu uthi hayi zwana ndoda phakathi kwesiphithiphithi lesi ngiyazwisisa ubuhlungu bakho balaleli lababukeli ebuhlungwini esingabe sidlula phakathi kwabo uNkulunkulu uyazwisisa ebesefithizele kwesibili ebesesithi I will preserve thee ngizakulondoloza ngizakugcina lanxa inhliziyo isizwa ubuhlungu lanxa inhliziyo idabukile lomzimba lawo ingqondo zisabalala uNkulunkulu uthi ngizakugcina ungakhathazeki sengathi singafunda ukuthi ngezikhathi ezinzima uNkulunkulu uyasizwisisa njalo uNkulunkulu uza kusigcina ngizabuyisela ku uNkulunkulu uyanaka njalo uyakwazi ukuthi sizwa njani okukhulu ukuthi thina sifundeni ukugiqela kuye uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu uyaza kulanto enhle njengoba kwazi ukuthi ubani uyangazi ubani uyangazi ukuthi mina ngiyakhala ubani uyangazi ukuthi mina ngiyaswela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kunje isikole ziyavula ischool fees angilayo kodwa kunjalo uNkulunkulu uthi ngiyanaka enye ingoma yamasabathi zithi lo mamfela uyanaka na ithi hayi uyanjani uyanaka yes siyakubonga lokho ya uYesaya 41 verse ka10 angithi nxa ngayikopanga kakubi ithi ungesabi nginjani nginawe yikho kushiyo umama la uthi unjani ulathi phakathi kwe-third wave ye-corona ulathi sigule ulathi sengani ungasiqinisa abathandekayo lokho esikuzwayo kulaba esilabo namhlanje abasihlomisayo ngamazwi asiqinisayo kuyasinika ukuphumula okumangalisayo bathandekayo omunye umuntu obuthi yena keep me safe till the storm passes by uNkulunkulu ngigcine isiphepho size sinjani size sidlule phakathi kwesiphepho lesi secorona uNkulunkulu sigcine uNkulunkulu sigcine isiphepho size sinjani sidlule amagagasi ezimpilo uNkulunkulu kasigcine isiphepho size sidlule ngifuna kathesi sike sigijime umabala akhuluma ngokuphumula asetshenziswa ngani manenganyana amabala akhuluma njani ngokuphumula kasobalele njani elilodwa kodwa nxa sigijima kulamabala sifumana sibona ukuthi empilweni zethu konke ukuphumula okuphuma kulamabala kutshoni siqala sizikhumbuze ngoGenesis 2 verse ka3 leka 2 leka 3 esike sayibala Genesis 2 verse 2 lo 3 uNkulunkulu waseuqeda ngosuku lwesikhombisa umsebenzi wakhe abewenza waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza verse 3 uNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa walungcelisa ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke uNkulunkulu awudalayo wawenza ngibonani sonke lapha siyavumelana ukuthi abantu siyadinga kwenze njani ukuphumula le Bible igcwele ngamabala kanjani ukuphumula so iba lethi ukuphumula kale yamanga ebaleleli njani elilodwa njengoba kusengeke ngatsho ngaphambili ngifumana sike sikhangele ke amabala ambala ngizahle ngihlanganise lamanye esiwafumana kuTestament elitsha ngoba afuna ubona abe lokuhambelana
nanka amabala asetshenziswayo kulimi lwesiHebheru kuTestamente elidala asiboni sifundane ngalawo kunebala lithi Shabbat leli bala lithi Shabbat wathi ngihle ngitsho kancane ukuthi lithi ikwenza omunye asebenze isenza ukuthi okwenza ukuthi umenze njani kasebenze kumbe aphumule kumbe aye kukhefu ndlovu ngamafitshane. Now ibala leli ngesikhiwa lithi ukuthi to cease work. All right. Ukuma Right. ukuma asithi bengihamba lapha ngisiya phambili ngihamba ama steps ngabala ngathi 1 2 3 4 5 ngingafika kwe6 sensiya kwesikhombisa ngime. All right. So uNkulunkulu ebedala wasesima ukwenza njani ukudala wasesima umsebenzi okwenza njani lo akade ekwenza ngezinye indlela ezimpilweni zethu balaleli kulezinto esingazenza insuku ezinjani eziyisikhombisa kulezinto esingazenza imihla lemihla kodwa kulesikhathi esifikayo eseshabbat isikhathi sokuthi umuntu ayenze njani ame aphumule ukuphumula lokhu kuveza ukuthi kwesinye isikhathi siyakhula sibe ngabantu abadala amandla achabalala phela emzimbeni kulezinye izinto okumele uzime uzima uthatha ishabbat uthi hayi lokhu sengithiyele abazukulu lokhu sengithiyele ini abafana so leli bala lisivezela ukuthatha ikhefu ukuphumula ubuza umama indaba zekhefu umama bafuna amakhefu phela amakhefu siyafuna ngoba asenza sivuselele lokuthi sike sichaya umoya uyabona ungachaya umoya uthi ubuyu usulamandla aphindiwe so ungaphumula usuka lapho ozakwenza uzakwenza ukwedlula ngendlela obunjani obungenzi ngayo umfundisi Ndlovu amini Dube sesiya kuNdlovu mbona ngathi sebathintile ngalethe linye ibala mbona ibala elilandela lapha ngunuka ngani uthi nuka elikhona ukuphumula kwesabatha umoya njengoba kule verse ekhuluma ukuthi umoya kaElijah wehlela kuElisha into ehlelayo bese wathi nhle ngithathe lebala elilandelayo elesithathu ngelithi raga elitsho ukuphumula kumbe nxa usezweni lokuthunjwa uthi kangifumani kuphumula ngena kuthula sifundane ngawo nalamabala sifunda ukuthi lapha ungaya kuJoshua ngo11 iverse nga23 ukuthi kwakuyisikhathi sempi basebengena kuraga ekuphumuleni ukuthula nxa ngikhangele balaleli sisempini emhlabeni umntwana nxa kuzalwa kungazalwa ukuthi amanesi bayafaka impambo ukuthi sempini ivuka wena ungavela ukukhathazwa sokuphila sisempini kasila kuphumula uThixo uthena ngifuna libe lokuphumula ngathi ngilinika isabatha ngathi lizaba sempini kodwa nxa selifika kulolu suku lingikhumbula ukuthi ngiyaphumuza abantu empini ungaba phakathi komtshado obuhlungu hamba kuJesu lokuphumula ungaba phakathi kwempilo umzimba wakho imkhuhlane ayisapheli hamba kuJesu umnikazi womzimba ukuphumula kukhona kuKristu Jesu uShabbat oqala wena ngomayi wena ngonjani omayi then kunukhu lapha nti wena ngophiwayo ukuphumula lokhu kuza ngokuthi wena unjani uyaphiwa ukwenza njani ukuphumula njengoba uNkulunkulu edala abantu ahlabanika ukwenza njani ukuphumula yisipho lelibala ingqondo yamaJuda lapha isivezela ukuthi hayi ukuphumula yisipho esivela kubani uNkulunkulu usiphile ukuthi siphumule right ukuthi sidubanga ufuna ukuziphumulela umuntu uyabe sefuna ukusebenza ngamandla akhe ukuthi aphumule yikho singaphumuli yikho ubona abantu beguga bebancane yazi isimanga esikhona ubona umuntu le 20 years inwele sezimhlophe ngoba akala kuphumula mina nhlutshwe yazinze nhlupheke la ngesabatha semphiwe Mrs Zanamo ngoza siphathela isabhathi school ufica uMrs Zanamo seginqele isiphathi kambe kuyabe kulokuphumula khonapho ngoba ngikuthethe ngakufaka ezandleni zami ngazitshela ukuthi abantu laba yimi kwakumele bezwe mina engikhuluma ngazitshela ukuthi bazangimaka ngama red pen usuka lapho kwesithumisa Zanamo wenze lokho hayi asithatheni
ukuphumula njengesipho ngicela kumnikazi womsebenzi phela kaningi sagcina senza umsebenzi umnikazi engekho yikho libona singela kuphumula lekwazi ukuthi nxa silokuphumula udade nxa ebhala omnye umlobo engimthandayo uthi siyabe sikhula each day ngoba ngesabatha kumele singafani sisuke sesi-different than izolo kodwa ufice sifanana la kuthangi ngoba siphumuli ngesabatha uyibuncebo obuthembekileyo phela ukuphumula ngesabatha kunjalo ungakhangela amabala wona la afananayo kulelinye la lilithi shakapu yes elikhuluma ngokulala umama sethi ukuthi kuyadinga kanjani ukuphumula ukulala ubutho uzathola amavesi ahambelana lala akhuluma ukuthi uDavida walala laboyise ukulala kokufa kwaswa nje ukuphumula bathandekayo ngifisa bana sike sitsho amabili amathathu ngalolu hlobo lokuphumula oluyikulala mina engakutsho balaleli la silapha ukuthi bazalwane kusibisela kusifundo esiphelileyo sigqiba ikota ukuthi ukufa ikulala nxa ulokuphumula nguJesu uyabukwazi ukuthi usiyengcwabeni susiyaphumula ukulingwa susiyaphumula ukuswela indlala izimpi uphumula ulo Yesu ungene engcwabeni ulethemba lokuvuka so uphumule so ukuthi uJesu ngamali ngabaleleyo ngoba uyabathi baphumule bayavuka babusekile balaleli abakwazi ukuthi empilweni yabo bahamba lo Jesu oyikuphumula lanxa besifa kasokufa yikuphumula kuJesu ithilongo likhala bayavuka besiye ekhaya sisiyabonga kakhulu ngifumana sigijima kuTestament elitsha lakho kulamabala ahambelana lawo nalawo sosuchasile kunenge ngenza ukulokhuza manje anaphawu ukuphumula ukukhululeka ukubethwa ngumoya sesikuthintile uMatthew 11 verse 28 wozani kimi ngithi lonke likhatheleyo na ngilombuzo lapha othi wona kambe umuntu engaphatheka ngomsebenzi omuhle esenzela uNkulunkulu le umbuzo wami nguthathela kuMark uzasifundela uDube uMark 6 verse 31 ngithi kambe umuntu angaphatheka ngomsebenzi omuhle esenzela uNkulunkulu njengabafundisi thina kakhulu kodwa engaphumuli ungamnceda njani umuntu onjalo ungazange wamlimaza ukuthi ananzele ukuqhakatheka kokuphumula akulandaba ungaba ngumfundisi ungaba ama-church elders ungaba ngomunye umuntu nje singamncedisa njani umuntu wenkosi ukuthi akwazi ukuphumula kuyadingeka empilweni yakho mbani ungaqala mina okungakutsho umfundisi kuqala ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguyowafaka lokhu kuphumula nxa susebenza ungasaphumuli utsho awusalandeli uNkulunkulu ofaka ukuphumula usulumunye uboss ongasonkulunkulu omlandelayo siwakhangelile amabala lana atsho ukuphumula ukuphumula kutsho ukuletha ukuthula kutsho ukuvuselela okutshengisa ukuthi ukuphumula kuqhakathekile kumpila kahle yami nxa ngingasaphumuli ngisasebenzela njani uNkulunkulu ngingaselayo leyo mpila kahle ngoba uNkulunkulu phela ukhangelela ukuthi simsebenzele sitshengisa ukuba yi-image of God kodwa nxa ingqondo ezidiniweyo inhliziyo ezididakeleyo asiselawo umfanekiso kaNkulunkulu ngokuphumula sitshengisa umqondo wawo kuJesu okuzehlisa alandele ukububa butheni kuye uMarko lapha na ngu6 verse ngu30 abapostoli basebebuthana uJesu bambikela konke lababekwenzile kanye lababekufundisile verse 31 nguyomnandi balaleli uthi wasesithi kubo wozani lina lodwa endaweni eyinkangala liphumule kancinyane ngoba babe banengi abafikayo labahamba hambayo futhi babe ngalathuba lokudla liyabona lapho ukuthi uJesu uyabatshengisa ukuthi akuqhakathekanga ukumbikela ukuthi livela ngo sendibona ukuthi selikhathele lini alokudla lidlanga alike libe liyodwa laphana izigoga zikhona ukuthi uJesu asebenze bakhona kumele babahambele bakhuleka ukuthi umzimba lo engalinika udinga ukuphumula kungenzakala balalela uhambe enkonzweni uvela uzidinile ungazange ukuphumula asifunde ukuthi ilanga lokulungisela kube kulungisela kanye ukuthi imisebenzi sigoqiwe isabatha lifike sesiyaphumula uze sihambe kumlimo siphumule lanxa uphakathi kweviki funda ukuzinika isikhathi sokuphumula emsebenzini uhlale nje 30 minutes wana kuyavusa umzimba unika amandla amatsha amafitshane ndlovu
akusiphende kwenzakala ukuthi abantu babe yizimpi uthi kade ngu-church elder lesi sebemphumuzile sesiba yimpi I mean singancedisana kanjani kulokhu kuphumula kumbe kade ngumfundisi ngisebenza sengiphunyuzwe kuleyo ndawo ya ukuphumula into eqhakathekileyo kuvikela imizimba yethu kuvikela imizimba yethu njalo kuveza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu kumele ukhule ngezinye indlela ukhuliswa yithi sonke awukhuliswa yimi lobumina bami ngakho ke uNkulunkulu uyadinga ukuthi emsebenzini asiphewona siphumule singakukhetha ukuthi ube nguelder lawe phumule singakukhetha ukuthi ube ngumdikoni lawe njani phumule manje kulabanye abantu abalohlupho lokuthi bafuna ukuthi 5 years nxa engekela ukuphanja engaphanjaniswa ngabe nguelder usephuma asabuye echechile uzambona sizuthi asekhonza kwenye indawo ngale khatshana because uphunyuziwe hayi bathandekayo labalaleli uNkulunkulu kasisize ukuthi sizwizise ukuthi ibalaleli lithi ukuphumula leli libaleli khulu elithi ukuphumula ezehlakalweni zonke uyalimala nxa kanjani ungaphumula ngifuna nje sigijime ngamafitshane ngoba lesikhathi sethu siyasibalekela namhlanje akusifundele uverse ka12 kuGenesis chapter 4 indembuzo nje emibili emithathu nxa ulima umhlabathi awusayi kukunika amandla awo uza kuba luzulane lomhambuma emhlabeni sizwisisani ngoba luzulane lomhambuma ngaphi emhlabeni kungenxa yalo Jehova engamkelanga futhi umnikelo kabani kaKhayini kodwa wamkelo kabani oka Abela imbuzo engilayo singachana leyo 1 nje sibone singathini ngamafitshane wazikhethela uKhayini indlela yokukhonza uNkulunkulu lokunikela umlimi wasesithi antu zikhethele nizakuyekela wenze okufunayo wazamukeka le dolobho kodwa kaphumula ngenqondweni ngoba wayelesici ungazikhethela impilo uyathwala nzima impilo yakho yonke now uNkulunkulu udinga ukuthi siphumule uJona wathunywa eNineve waqonda eTharshishi kwaba nzima kuyo ukuthi aphumule wakhetha ukuthi I want ngaya ngale kuthi uthi ngizaphumula kodwa icebo likaNkulunkulu lapho uNkulunkulu afuna ukuthi siye khona kukhona ukuphumula the mission it is the mission of rest uthumo esikilo kuluthumo lokuphumula njengoba lonyaka iminyaka leza sithi siza kuhamba la sekuphumuleni futhi siza njani siza kuhamba kasokuhamba kungela kuphumula ukuphumula phakathi kwakho kulokuhamba phambili ngizafumana ngizwe ilizwi kaMama elokugcina ahlathi ukuthi omnye umuntu uyaza umuntu adilize umzwangeda wakhe ngokuya kwakha amathempeli ngokuya kwaTwatwati kambe kuyakunika yini ukuphumula ungaqeda ukukhomenta khonapho ususikhulekele Mfundisi ayikho into yokunika ukuphumula ngaphandle kokuya kuJesu uNkulunkulu esimkhulekayo uNkulunkulu ole order kulendlela afuna into zenziwe ngayo nxa ufuna umuntu uyaba isibhondo ube ngumhambuma yekela ukwenza into ngendlela uNkulunkulu athi zenziwe ngayo kwesinye isikhathi abantu siyalahla ithemba singathembi kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo ukhangelela ukuthi senze ukuze asibusise sibe ngabantu bakhe singabe ngokuyiphovo singabe ngonjwathi ukuthi simlaleli senza ukuthanda ingoma yamasabathi ithi akulo kunye ukuthabisa uNkulunkulu ngaphandle kokunjani alalele yes asikhulekele baba uNkulunkulu osezulwini lapha emhlabeni siyabonga sukhulumile phakathi kwethu kanye labalaleli okufisayo meseyo lothando ukuthi thina sikulaleli thina singabantwana wenu ngubaba sipha amandla ukwenza intando yakho senze sinanzelela ukuthi ayisikho ufuna ukuthi sibe yikho khona ngenxa yokuba sikulaleli sipha amandla ukuhamba ezinyathelweni zakho sibe ngabantu ngoba silalele wena kuningi esikwenzileyo siphambuka sicabanga ukuthi senza kuhle ukathi nguSathane osiqilayo ngoba ufuna ukusibona singabantu abangacacanga phambi kobuso bakho kodwa sikwaziyo ukuthi ngesipho wasinika sona esinguJesu wasipha ilihlo lokukholwa uba sibe kwazi ukuthi ufunani kulumhlaba ukuza sinceda ukuba siyephilana emhlabeni ozayo sibusise siphe ukuzwisisa senze intando yakho njengoba usitsho
khuleke egameni kaJesu wasifele eCalvary. Amen. Amen.